Aku apa tip siapa ngajak ni? Gak keren pat. Tapi nom si kelayang ah. Kikubor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Kinong di madan ki baju em kamai jak po hathan mat pran hak spau trik nai tung a japon riau glatur sa office jong selong municipal board pan persya ga jing temu pan pengkarya sa basa so hayaudo hak jing kran begilap thai khubor uba Onesimus melim umlong ulai thu babaro kinong di madan ki pen pawe ga jing persya pan pengkarya lod ya kinong di madan sa basa so bat ongru bawat nakaliang ka office usim ka hima melim kam dan jing tip AA halor ka ni jing temu jong ka municipal apa kabayday bat ka PTVC meeting manakan ni ngilawan manesyong te nakaliang ka municipal ka ang banra ingi namat kran kinra siapo sasan badi sosaw te gimar puot kan tiap atu po bagi tigi bampuot ken cura kinra stu seneng te ha kajingon ya kandu jongi bat usim hima melim usim kani ke isi ka jong usim ko bamanta ka ang ba ngingim dan jingtip te komno kala banlong ba tang ka government bat ngi kinong di madan klem ka jing kanjok tin naka board jong kima kat kom ka kabayday hajing sisya ka municipal kala day ban ai da ka jing tho sa usim bangin sa penkenrea kahima ka di bantip balay menta kam dan jing tip kahima kani kadai nga haban ong baka kadai bet kajing nyele sok jong katuga isi ka barem baka bamenta dikerpat baladalong usim udi bandan jing tip hakabayday baka makran usim day bandan jing tip ndai ban suyat lendat punto wat juang ba pidan hakabor ile kat bamat dikata ka bamla banlong noru te tang kini mentang ilawan sa usim ilawan sa usim ilawan ban kali ang paim pidan jing tip na em halor kani ka benta halor kani ka jing syak pan ria jong di badi madan ayo de usim ang bangi ngim dan jing tip na benta kani de ngi lali ai da ka jing thok lali bu da ka jing thok sa usim ba bala dalong na marbaya kani ya gamat kran kadi ka heritage market ka natural market mlaban pen katkom ka an regulation act jong ka 2014 mlaban pen kanria ka yo ka balalong lupa yang ikerpat na ka sarkar kanyai ka kom ka an ndai ban sule tang bafidon ha ka bor hile da ka bor ta ginom aila lan loro bat usiem ro ngi adep banwan bu ka jing tho ba ka jing tho kidi ban kada gile kano ka bayahap hibat kahima usia mu di bantip kahima ka di bantip lem ka jing tip hima nginginom pedang nginom kerya na kajaka lem da ka jing wan jungo ka jing wan pet ka jong usia katangi kiran syai kane ngi badan mat ran barok away ikiran be da ka basyai balada da kahima melim kam tip nginginom kerya nama pamensya usia pamensya ulah tip ya tani kubur ma dengla ito isi iba menta pada yang impat tip bat kimentri ni kisiam yang impat tip halo kan jinjang jong isu jong inong di madan riba misyak ti kimentri bada yang to TBC bisang ni kamera aktif pada isi iba menta yang impat da tip ada kalai ke sarkar kin hapannya kedulang bati Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school, with friends, and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.